Okensa, le system o tātou tino, e ngā lulu e whātasi o lale purpose, ia grow le tino, ia tupu le tino. E le ia nase se mea, la i o ngā lulu e whātasi, ia tō tonga umor tangata. E tasi lewa le autu, ia tupu le tino. Ia tupu le tino. O ai mor tangata folele was full 5 tausanga wa koe le kupu ilunga. E nei fa le tonu lo system, ai mana mi fa mano lo. E fa pe na foi na tonu le kanesia e to tonu le kanesia ia o tato uma e tu tusa o matato o ke ofo se tangata o fa afonga ile o onga ni o loto ngatasi le unity ai to fe ai nai ai mai se fo tato lo mai mo mai lunga o penga tafailangi ona a fai ele misa le 5 ma le vai a fai ele misa le mata ma le taringa a wa ele tu a ia le taringa le mata ele me fai mai tana tu spai ele me fai le taringa on fai mai mata ele o le tino oi ele me fai foi ele mata on fai atu taringa ele o le tino oi ia ele me fai lana fe ai nai le lua lea ele me fai nai le mata ma taringa ele me fai ku karinga I oso mai I fai mai ia sau oi I e fa longo so laku ke popula le ai e nga lua e a fai mai o fo ina taitasi ele atua I tu tino e tofu malana tu I le tino. E whape nā foi to tono le kanesia. E iailo waonga, e iei foi si au tama I aonga, e o tangata lai tawhatafa, e aonga umalawa ngā ruenga. Ao le ale autu, e ngā lulu e whaatasi molea, mone tupu o le tino ke riso. Me ngā ua lainga pā e kelo e kanesia. E ne ngata ina pā e whale ngang, ai pā e koinga kupu oisia, ai maa losi whi ai ngai. Ai a fai ele fe ai na ile I o tātou tonga tu loula. Langa e lo loto me le tano la apostol ele ai ma se si mea e ma fai ai. Ona whaatusa le kalesia po tino ke riso nai lo re tangata. Ele mwhain tātou o mai es whatai ta inga mai se tangata. Ele mwhain tātou mai es whatai ta inga mai se la au mai sao le ngango le tua whatai ta inga o le tino ke riso a ngai I le tino tangata. Ona e ngā lua mai lona tiute o le manava I tonu, manava I fafo, manava I tonu, manava I fafo. E le me whai tio foi e fatu, e ngā ioi foi ale fatu ia, e lana ngā lua ngai whai, e ngā ioi foi a fatu ngā o ia ngā le vai mamā, ngā le pasi a kua koko vai mamā, whare kongu loa, ia, sui lo le masing. So e ngā ioi ale tōtonga I e lona tiute, e le me whai tio, a e palasi mai lola I tonu tino ke viso. Pea o kaule function le lei ai whapenga. Ai aolo na mamalama inga o le atua a whai o le tino o tangata, o le tino ke riso whātusa tu spai o tino tangata. E whēaro whani tō tonga umo tangata. Whapenga umaka ko. Le se mea la e le fia e fua ya ha. Se whatalo whatangata o tafa. Mai, le ima se mea o ke ongo ika I fua ya oi. Whai ai, le ima se mea o ke ongo ika I fua ya oi. E alana tele au lotu mai kalesia kaua I misa leo mamalama I le melea. Le sau whaatu ua lunga re si au kamanganga le la. Ai whai whatai ta inga, whai mai tana tuspai. E whaapei o le tino e tasi, ai tele I tu tino, e ui I le tele I tu tino, ai e tasi a le tino. E tele I tu tino, 5 vae isu matataringa ngutu ma fatu, ai kasi a o le kingo. Ai angalu lua I tu tino na e tele. O le whaatu puina o le tino. Au mai whona tono le kalesia. E tō tene tātou. Ai kasi ar kingo o le tino ke riso. E ngā lua o I lau vahenga. Ngā lua whai whao langa vahenga. Ngā lua mai lau talavo ulana vahenga. Ngā lua mai tina langa vahenga. E le ai masem. A vaila le tupu. Tasi al mafuanga I a tupu le tino. Amen. Ai eile mea silin ta hauan mat whasoa. E ngā ioi uma mea uma I le alofa. E misi lo le alofa, e le kupu. Maisea, langa o mea uma I to tonu, e alanga ngā ioi ngā nulu e le alofa. E le mwhai ngā lolo whakawhapea, ia, laiva ai e lau poro karo koko, se vanga ua kele me lolo lau kong. Ole a whiawhi nei, se whatalo whatu lau sunga Pastor Mike Moritanto TV, ia, le Global Kingdom TV channel, ia whaftai moa manoa, au le whiawhi nei, tau te whia whaasoa I se au tū whapea, o le whaamoe moenga o le ola.
le ua uma le tatou sirusi le na fai o le unity ia si fasoa atu sina mataupu le umi ia te le mana foi ta fi umi oi le mana ia le fiafi tatou e vai I the purpose of life o le fa moi o le ola ese fesili uma fesili ia o fesili oi ai se a o ia nei lau ele ai se a o ia le lau lang pule a oi lau fa Samoa why am I here se a me o lengo o ia I ve lau langi le me a lengo o ia di me lau langi mo masi o masau masau o le ale mafuanga o lo ia le lau langi ai se a o ia why am I here ia o le a hallelujah pe ai se a foi ua tatou iai nei lau langi se a ua lain tatou iai lau langi why are we here on earth ai se a ua lain tatou iai lau langi iai se mafuanga o le tatou o mai matumu ai o tatou le lau langi why are we on earth se a me ua lain tatou iai lau langi e iai se purpose e iai se mea tāua ua lain tatou iai lau langi e iai se vaenga tāua hallelujah te loe tāua le a onga nei ia mwhai tatou sisili se silinga tangata no taftafea o le aso wha moenga lo iai lau langi why am I here why are we on earth and what's your purpose o le alo wha moenga o le ase me o le asa moe mitinga ia wau te lo tangata apea o paonge kausanga ia kausanga fou Australia lo o wha moenga ngau istangata e umolo foi a makalo foi kausanga fou ia alu foi se o wha moenga ngau is quota or quota kat au te lo ia ile tali e sili atu ona tau wa te lo la isi tangata o foi isu ngali o te lo foi po e ala mai po e mai mo mai o lo uma faise lo plan fo le o e mal fa na wa pe ia e kam foi so e matangi foi mo so e manu foi e mo foi mo mangu ma makangi nge sa ili matangi to foi fa fo po fe mai e mo foi mangu nge ma makangi nge e makangi foi nge Ola foi no winga le olanga. What is the meaning of life? Ka ko maka pe ngam fa so solo tanto mafofonga ina ia mafai ona toe toso le mu mai o tanto manato ina o tanto mafofau le creation pola se vaenga tu pito le porkalame le tua. Mo le no tanto i ni la. Amen. Solo tu si le Yosua. Why am I here? Kalia oil sidi lepa umana sang ne fiafing. Sa wa lai no tanto e nei lo langi. Ola so fa moenga. Ia ola foi lo wingo le ola. Nei o fa longo ngana istangata pe o kamalo le vanga ola le ola. Ya le winga, what is the meaning of life? Le winga le ola, le ato nga ola, le winga le meo la ina toma na vanava le leima le ke sene mai le atua. Pe fe foi ona tanto lo o le mea sa o le o tanto ia. Hallelujah. Ile Yosua mata o po luas fulma le lua. Ya. Tanto le la fai tau natu fai po lima. Fai po lima. A ia o tou matua ana e fai le polo inga ma le tūla fono. Na fai atua I mosele au ona Iova ia te o tou. Tou te alofa atu ia Iova lo o tou atua. Ma sa vavali I o nā la uma. Ma ana iana polo inga. Ma pipi I lava ia te ia. Ma au auna ia te ia. Ma o tou loto atoa. Ma o tou wanganga atoa.
e whafonga leo whaita wina. Ai o tau matua ana, ma ngai ai o le upure na te whamatala ina le ana. O le matua. Ai o tau matua ana e whai le polo inga ma le tūla whono, na whai atu ai mosele au na Iova ia te o tau, tau te alofa atu ia Iova lo tau tua, ma sava vali i ona ala uma, ma ana ia na polo inga, ma pipi i lava ia te ia, ma au auna ia te ia ma tau loto atoa, ma tau anganga atoa. Whiwhai tau ina ma le verse New Living Translation so whapea mai. But be careful to obey all the commands and the instructions that Moses gave to you. Love the Lord your God, walk in all his ways, obey his commands, hold firmly to him, and serve him with all your heart and all your soul. Obey all the commands and the instructions that Moses gave to you. Love the Lord your God. Walk in all his ways. Obey his commands. Hold firmly to him and serve him with all your heart and all your soul. What is the meaning of life? Na le wingo ni o langa o le foi se me wala no tanto ia i nei na lo langi la se so tanto fa mo la fa mo le ola tanto volai ile a fionga le tua le o fa ni ani me Yosua le la u tano atu le umbi lava sina fa malo sina mo tanto te lo fa mo nga a to le ola le tangata e mo le tua o le karinga o fesiti mo le tua. Ai sea wa leino tato yai ina nei lau ele. Why are we on the earth? Serve. Te lo tala polo fale kanesia i Roma. Famele tala polo. Ele ai se tasi e ola moia. Lona winga le mfaina ola ola nga ha. Nei ele se tasi mfaina ola na oia e ola moia. O le tala tuspa ia. O tangata uma e ola ma soifua. E soifua mo le atua. E ola mo le atua. O le wha moi moenga o le ola leo o wola ai. Ma le soifua leo e soifua ai. Ma lo tato iai le nei lalo langi. E mo le atua. E le mo le lalo langi. E le mo lalo langi. Nā wha e moi wholau tala i le tuspa ia wha maulalo le mo mōri ane apostolo ma tau pua lua whai pua suma lima whai mai ia aua tau te alo lofa i lalo langi. E le tala na whai mai whai pua suma lima whai mai aua tau te mana na o le lalo langi. Aua tau te mana na o le lalo langi po o mea lai le lalo langi. Aua o mea lai le lalo langi e koulua mea lai iai olea. O le wha mawalunga, le wha lea lia. Ia tu ina o mata ma tu ina o tino. Tu ina o mata ma tu ina o tino ma whali lia o leo langa. O mea ngā leini lau langa. O mea langa o le ka ingei a ngofo Samoa mawai, a malanga Australia mawai, a malanga New Zealand mawai, a malanga Amerika mawai. Se longa kia le langi le mawai. A o le lalo langi a ia. O mea ia mawai. Mawar ku ina o mata. Tu ina o mata. Tau le ma malama le tato mele tu ina o mata langa i le se fia mata mata TV. Awa ole fatata inga foilele ona e ole winga tala o ta World TV ona ole ia yata yo mai Samoa tai fia foi tula tai fai tula pe tai tori tula tai lima tula aka Filipino kama ele umiang shambia kangi ya kamalanga ele kai ya vai maka Palestina. Ele fa penga ki ngar ka ko. Vai. Talo mai limotina. Vai. Palestina ele o que ele mamala mai mera fa me fifa o longo que ele. Tu na o mata, tu na o tino. A to mal fani lia o le nei o langa. Me na le langi. Ai olo tato iai le laulangi. Tau te le o iai le laulangi ina ia tato mana na o mena. Tau te iai le laulangi ina ia au au nei le atua le langi.
Le ala leo fai mai Yosua, mai le tala man tuala, le uma liu mose a. Au I le ua fa matala uma ma tuala lo atu Yosua mai. A I o tau matua ana. What's your purpose? Laso tātou wha moi moenga. Wha moi moenga o le ola leo te iai ma le soifua le te iai. E mo le atua. Serve. No winga a soifua tangata le soifua mo ia, le soifua mo le lotu, le soifua mo seisi me, soifua mo le atua. Lala na fa mo so a ia o tou matua ana e fai le polo inga ma le tula fono fai toi mosela ona Yehova ya te o tou lua. Tou te alofa atu ia Yehova lo o tou tua. Ta alofa listanga ta alofa. Fai o le mele le alofa o e punga I kaimi uma pe o ki poki fo le wapu. Tau te alofa atu, te lota sile mea o le mana o mia teimi nei. O mea uma lava e alanga serve tangata I le atua. Ona o la ilo na loto e alofa. Mele sa fama mafa fo le tai au, upo le atua tai au, e alolofa. Wa to tele lotu au taule mau tangata lofa. Wa tele foima to tele tangata taule mau tangata lofa fa fetai o le mau I tangata lofa. Ta lofa le sia lofa. Mai fai I love you in the name of Jesus. Eila malesi mele kaunga nga ve fole le purpose in our hearts. Fai mai sava vali yona luma Iona hala uma. O le upura sava vali iona hala uma. O ala o ai sava vali ai. Ala o le atua le o ala o whaifi au. Wa e tō tele tangata e o pe fia la. O le whaifi au le mako ue. O le whaifi au fia hola fo le whaifi au ia. E ala no ta ua tūlanga whape. O no tō tele usi tangata. O whai mikai ai la ku whaifi au. O whonele ua mika ai la ku whaifi au. E o ma vivi la ku whaifi au. Ai le o lai se whaifi au e ola tangata uma pea a wā ale sa vali whaifi au ia I ala o leli o whai me kuku mai sa o lera kara le saulinga au ke pisa kele o le ka kua ku whaifi au o ato ne lau ri e ova e kunga o whioki ngi lau ri e o kunga va e kunga e lua lainga o le si lainga e umia o le si lainga e pupu ia kuala ia o le li la le lumor ki a kongo ia pisa whai kau ele lainga le ali vai se ngaro kua o ke pisa Whako ai loa pea o kui o ai le loa ole awana le ole lenga le e aru le afi ai laka kui o le afi ale pisa whai mai le si ari au ke pisa kele o le kaku a kuwhai whiau si mai lo au pea whapea o e te mauti noa o le olai whawa ai five kangaka ngai o kafukafa amen o le olai whawa vau O ngai fesili uma ia tali le fiafi nei ai se a wa lai ona o iai ai se a wa lai ona iai tangata e ngoi a Rokeni ai se a wa lai ona iai lau sunga lau ele o le ale uinga o le olanga o le asa wha moe ngo lau iai nei lau langi ai tali uma I ana e fai polo inga le atu lua au na ia Yehova ma le loto atoa alofa ia Yehova te lo le ki le whamanianga o tatou waro lofa I le ali amen fai mai leo le whamatalanga sava vali iona ala uma ma ana iana polo inga ma pipi I lava ia te hia ma au na ia te hia moutou loto atoa moutou wanganga atoa o mea uma ia tali uma I fesili ia la mea lengo ia la langi au na male loto atoa savandi ala o la mafuang ona le tele so tanga o tatou male atua ona le atua na ia fausia tangata ile amatanga o le tangata na fausia le atua e pei o le atua fau le ata atoa le atua le image o le atua o le tangata la ila so tanga male atua o le purpose o le atua po se assignment ang ku mai le atua mo le tangata o le tangata le ua ia faia ia ola tangata le iona luma ona o tangata o le ata atoa na fai le atua tangata na fai pei o le atua
manino ana whamtalanga mai le atua, o mai a tātou whaia tangata I le whaatusa o le la au lele. Ne ai. O mai a tātou whaia tangata I lo tātou whaatusa. Our image, our likeness. Ia, whaatusa o le atua, ia male whoringa o le atua. E ui lavala ina motusia so tangale ina senturi. Ai ina ua fio mai Yesu, toi so o le tātou. We se temi wa mafuta to e fana o malinga o loi mata. Mo ko e foi mai fa kusanga, e le foi mai nei foringa e fa so o loko ingo mana no mako. A o foringa o totonu so o ile atua. Totonu e so o ile atua, tangata le nga fai totonu so o ile atua. Langa o totonu nga create a fafonga nga shape. Totonu nga create a fafonga shape. Nga create kokongu ai asafafo, nga paula kokongu ai asafafo. O poe peru ngai lua. O le asa, o le fawina, nga yoi mai le tua ia, fau, shape, ia. Kau kere iei le whainga ka koma fau shape inga o le mea, fau uma le palapala. A ko kongo o le power nga create. O le tino tangata nga fau mai inga ua iai le palapala. A o le anganga o tangata nga create, e le aise mea nga iai. E le I fawina mai le tangata, le anganga o tangata mai sesi mea. Le ina fausa o le nganga o le tua, le atua tangata I lo latou whaatusa. Se vanga nana le tino na shape le atua tuulo I to tonu tātou. Le wa lenka ko function la langi nei. E aru ese lo la tangata moni. Ia. Fio koe whaape aku mak. Awole emo wape. Pe aru ese le nganga o tangata mai tonu tino. Mela le ia le aru ese ato le nganga. A ua umon whaola ina. Fia I le atua. Ia ona oala ia le ave tino le whaisino lotu matu ulo ilalo. Ia au le nganga ia la ua pese fia mai. Aisea ua whaola ina le nganga. Mele kau ke fia whaotanga Yesu. Amen. So ole onga umala lea. O lea e mana o mia ina ia mamalama o maile a hinga o lea tua. E alam tatou lalulangi e iai le tāua. E iai le mafuanga o lea. O le ola mo lea tua. Wa tatou o ne su e lan mafuanga o tu o tangata I lalulangi. Lan mafuanga o tatou iei lalulangi. O le mafuanga tatou iei lalulangi. Whaalau tele le malo lea tua la langi lalulangi. Pauanga. O lo tātou o mai lalulangi ina ia tātou whaalau tele ina le malo lea tua lai whau le lang. Ia whai lalulangi. Mena le talo Yesu mai ia o mai lo malo ia whai alo finangalo I le lalulangi e whaapei o na whai le langi. Mana o la lea tua e whai lo na finangalo lai le langi lalulangi. O mafuanga na o tātou ia lalulangi. Whaftai lea tua sa tātou le mamala mai, sa whai lo loto, sa whai o tātou loto, na ui tangata I ona ala, ai na apa mai lea tua whaolaina tātou, ia leo ka kou pisi ngei o kau whainga o le langi I laulangi. O le tau whatuina o le langi I laulangi. Amen. Amu ia oe pēr whapea ngai ke pisia ona o le langi I laulangi. E lea whaina pēr whapea pisi o ngā nai kau ati na era inga. Ai tātou loa o le main purpose le kako, o le whalau tele ina o le malo le atua le launa. Mena le whai mai paulo, le aise tase ola mo ia. E iei mea ngā rengo wola, o la usoswani le malo le atua I le launa. Le alala leo le whai mai o Yosua, sa vavali o nā la uma, ma ana ia na polo inga, ma pipi I lava ia te ia, ma au na ia te ia, ma utou loto ato, te lo tangata e whaia mele, o le tangata manuia. Manuia. E alu luma manguia, e whaia nga mea uma manguia, haleluia. Pe koko ang ka pisi skama ila uelele manguia, vakur ka pisi sole ola, fio vavao le ola. E nga manguia. So se me ke kango iei manguia. Fai mea uma manuia. Ono tangata e olo. O is tangata e tate alofa tu ia. Ia, e fia manuia lato. E tatalo le atua fia manuia. Ai, e leo lo. O le ine upo le atua, le talia le atua manuia. Paualo me fai o tangata e lalo nei,
ia savali alo le atua, ia pipi i le atua, au auna i le atua, wa e le aise se o tātou le, o le whatonunga tuspaia, tangata umai au auna i le atua. O oe mau au auna i le atua. So le mafuanga le si mafuanga te lele o tātou iai. E ui lava o tātou assignment silinga ke le, o le whalau te leina o le malo le atua i le laulang. A o mea uma ia mai o le ala fua le tau savari ai. O le ola ina o lana upu laulang. O le atale o le whalau te leina o le malo le atua laulang. Amen. Se so foi leo lau tusi whaila unga mtau po sumalua. Ya tono le tata no ni se ale ali se fufuanga. Ne ave mako merse ia manguia nge kausanga ia o mako woro. Ma ko ngi usila ia apalai siksengi Australia lo. Ma me ko Australia ia manguio me ku Amerika. A mako leo Amerika o mako siero. Fai la ngum tsa po suma le lua fai po suma toma suma fa. Fai mai le fai po suma tolu. Se i tātou whaalongo ia i le ungo ia mea uma. Ia e matau i le atua, number 1. Ma e ana i ona polo inga, number 2. Awa o mea ia e tatau i tangata. Ya, tatau na o whaifi au. Tangata uma. Whai mai, awa o mea ia o amea, matau i le atua, ana i ona polo inga. O le matau la i le atua, e tatau tangata uma. O le ola ina o le upo le atua, e tatau tangata uma. E tatau tama, e tatau tina, e tatau le rungali, e tatau to pulanga tama matene, e tatau tamaiti. Tangata uma, e tatau tangata uma ona ola i mea lea. Whai mai, ia e matau i le atua, ma e ana i ana polo inga, awa o mea ia, e tatau i le au whaitofi. E sa, le ai, tangata uma, pe tofi, pe le tofi, e tatau ai tangata uma le ola matau. Le sile meo le pungi tia i telo manuia. Me foi le leina tele tangata e mati tiva. E le ola matata. E fia manguia ai le maka. Hallelujah. Fai mai le fai pa sumar fa. Awa e fa masino ina e le atua ngaluanga uma. A toa ma mea lilo uma lava. O mea le lei a toa ma mea le anga. O le mea lea le ino tala whenga, ai o lo tato i lau ele nei laulangi. Ai o tato lo tato au au na uma i le atua. Te whiwhai tau ina nei whapeo tānia e sen maanga i o le mele. Te lo le mele tau tala i sol mona na tusio whailaunga. It's all about honoring God. O lo tato i ai le laulangi nei, what's your purpose? Honoring God. Honor your God. Tau ke ola hawa i le atua, tau te ola matatau i le atua, tau te ola whaaloalo i le atua, tau te ola e ola i le whina ngalo i le atua. What's your purpose? What's the meaning of life? Wala lau kule lungai. What is your purpose in life? It's all about honoring God. Whamaile verse lole isi. Now I have heard everything, and this is what I have decided. Respect God and obey His commands. That is God's purpose for all people. Hallelujah. What is your purpose in life? Now I have heard everything, and this is what I have decided. Respect God and obey His commands. Respect God. If I find a million. So se tangata e whaali lo na tūlanga lea whaaloalo po la na whaamua i lea tua. I lo na ola ina o le upo lea tua. Ia, te le lava a tātou ta tala ina tu nei tua pe whapewhen whaatino mere respect God and obey His commands. Whaingo fia, obey His commands means uskai le upo lea tua. Whaiwhi au, uskai le upo lea tua. O nge whaia foi le tala le masange tātou. O ye le masange kako, masange se vainga. E masange o whalongo e whai mai. Whai mea ia leo ke whaia kuai. O ko ke whaia mea ia ko ke vai mea leo ke whaia. So a maka koal whai whiau ma tangata uma. Ea,
e ola uma i le upu le atua. Hallelujah. Ma ngai o le wha moe moenga o lo uyai le laulangi mo lo uyai le laulangi. A o tātou māmalama, tau te ona ina le atua i so se mea. O lo tātou iai le whale o le atua, wā tātou olo e tatala le upu le respect po le ona. Ia. E whaia singa ke le, e umar maa singa a kongi e le umang whamakana. Wā tātou whamatala ina lo le upu ona pe whamatala le upu respect, on ka kulole a mailes whakaikainga. Whakaikainga respect ka. Pe ona le atua. Ia. Whatataina, tātou maila le por kalame le tino nei, le la su ngai kai so so ngoi lumo le o pandemia, tu low level sof pandemia pe fa pe sof pandemia. Le la wa fa sanga nei tanga tal pandemia ia la kulong fa nginga ia la ufionga e tama tai pandemia ia male malu male ofisa malu ia halu ai lava ia le la tan no mal pandemia ia la wa tali mal pandemia fo le se mafuanga o le yaio tanga tali tono pot ale vai mal pandemia le fa maka o se ku fa alo le il fa sanga pelo fa sanga pa le mia le kalo pa le mia mai le ai o la me ku ngal vala agua se o mai ngi le o le o ngale o yakko kulo so o se ku le fa alo lo ka alu o le ka ke fa sanga tangata mau lungo le ka ke la kui ala vai ko la ka ku mo me fa por acá no mal para mí ya tautu nala ma oi ya este uia awala e to la vai me le lola para menga lenga sau i ka ko maila ile atua lumo le atua o le se senga para mí ma le atua ono para mí e vai o tanto matotino le atua e le vai o tanto matotino but God is here. Ele kai me o tanga ta fa pena lotu ele vai fa pe o que a Congo vai fa pe o vai lá vai fa pe o kupulanga vai me fa pe o vai fi au ia ngalo le vi ngala moi que lo fa mata o se tu fa lo ngai lu mo le tu no ele se fa lo ngai lu mo le tu Menga te o telo tangata e isi foi kai me la wako la unga tu le upo le to ave me la kana ngo se fa alo menga le anga foi la unga upo le to la fel vi ngana la salo lunga salo ka ele se ala tala fa mai respect ka fa maka va pe masani ta tole a fio mo lo la malo ya ka foi ku mo lu yo ka vale ku ai ka vale saulo inga morir ku la fonga isa o se tu ma sanga le fa lo pe a sisi fu o tanga vai o Samoa ala ka afia kwar ka vale ala sa war ka vale morir tu la fonos tu le fa lo ai o lo tanga taile tu ele anga alu le ele anga alu ka poinga ke lo ka ngaka mo moe kai me ka poi ai se yo ora alu ka mi vola ka pila ka me lo ka pi ora forfan va via o se mo ko Ia pe o foi le ka longa foi le e la mai o le pi loa que le o pepa stand by ya isa waka milo foi ne ai ma se misi Alfa sale a vescus pai. Ai pa ule aqua sala u punga mai fa fole kama fole le fang pinko. So ele se fai ki o nga fole le ai kama fai fa kusa le meo lai e le loto tangata i le melia. Ma le e le loto tangata i le atua.
Wa alu stangata I whaliwhapenga. Ola, e se furu lima pepa le ma se me misi. Ai va kus pai pai e o ungu wali. Fasi levo ele o koi rongi me uma. Fai kau so kus pai o ungu fasi leva ele o kau nge fura wa ai. Yang ai me pengi unga ai ele rumai. Ai le mangi ura mangi ura. E makuale falo alo ele tua. So le mea sili leo na tā ua I tangata. O lo tātou iai le lalangi. O le autu atoa. E whaalo alo ma ona ina le tangata le atua. Te ilo le tala le atua le whai o le mua Samuelu ma tā upu e lua. E le whai upu na pe tau se furu pe sa o. Whai mai. O I lato uma o e whaasili a tau. O te whaasili a te I lato. Those who honor me, I will honor. O te whaasili e lato te whaasili a tau. A o e ino mai. O te tau whaatau wa aina. E le suila le atua whape. E se le atua taimi o eli ma le taimi o whenga intuai. E se le atua le tau te taimini. O le atua na whaia talana. Ta ua I o le atua na tasi e o mai wha. E le mawhainga o mai wha pia I a ngā o kaimi a ngā o vai kaimi o sko ingo eli. A kaimi nge waka ngā le whaaloano I le atua. Le ai. Those who honor me, I will honor. Le whai mai le version lea. I have heard everything and this is what I have decided. Respect God, number one, and obey His commands. So le iana se wala ka ko manguia ngofa manguia la langi ngai ole ustai le up. Whai mai le version le ERV. Or ERV, whai mai. Now, what should we learn from everything that is written in this book? The most important thing a person can do is to respect God and obey His commands. The most. O le mea sili lea o na tāua, o se mea sili o na le lei, o le tangata e na te whaaloalongia le atua, maustai an whaatonunga. E lola, o le tasile mea le ina manuia a inga uma. The most important thing a person can do this is to respect God and obey His commands. Why am I here? Serve, respect, honor. O vai le ye ro ka ko ngofo la langi ngofo manguia me nga ka ngole ske siango fakir pese fa palangi vole ha fa ngoinga fa pe heaven on earth aisa langole langi le ai mangi le se o le langi le ngi lo maka langi le se pressure langi le ngi stress le langi le ngi stroke le langi le ngi fa mai le langi le se o ki le langi. So le winga lor whamatalanga, a whai e ola fia le langi, au maila le langi nga e ola e tangata ilo nei, ola fia. So I fua fia, o le se aka a le quite pressure. Ata sa of le praise the Lord. I'm happy. Whai ka kai o kafa, kua sa o lo, kua a urmene ia. Amen. O le tele lau tangata o le ola masoi fua lalange. E pauale o le me mana o ila tau fia manguia. A waile misi le upu le pe a whai lato tau sang. A le atua o matou lava o whanau fia whai manuia. A toi titi a wala o mai le atua. Ngai la upu manguia. E ke wala o mai ki fia whai manguia. Ngai ke le ola la upu. O la upu ngai manguia. O le upu o le ola. O le upu o le manuia. Mea uma tau te mana o e maua. Maua uma le upu o le atua. A tātou fia mata fo ni ata o taua, mau le upo le atua. A tātou fia o mata love story, kipi ngā ka Filipingo le ke le kongu I love story. Ia na ke iles. Kua o kaungi ni love story sa kuspa I. Maua I. Le aise me le maua I. A fia maka fo ia u le whaakusa o lo uolanga. Ia o lo ko anga I. A o fia manguia lo la whairoa. Whainoa
e tau te manuia umai. So o le whiauna leo a mai mo tātou le pōne nei, ia o le talinga o le tātou whesini. Sa mea ua leino o iai i nei. Sa mea ua leino o iai nei whunga ele ele. Ola le finangalo le atua, whaalo alongia le atua, honor le atua, respect le atua. Ka masangi ka kou wha Samoa, alo mai o lau whaalo alo maualunga lea. Ia le peste ai ave o, whai loa koe le mele o mako loko o whaalo alo maualunga ngā, ke le lau ia konga, ke le lau ke ukusi, ke le lau povi, ke le lau pusa apa, meke ke le umanga e waku ngā lange whaalo alongia oi. Ka kou mailo i le atua. E pia whaalea manga ia kere kangaka le atua. La wo o kei me alo e ka puai. Ala uko e ngofo kua ngi fusuanga. Le o whairo i whiwhiringa. Fusuanga pe whera me ia kake ona ina. Le atua e a mai ma ngava. Por fusuanga a maro aru kam fusua e le masaka me mau koi. Wan mele le kerka o tau fo le tau pule ina ia fili le ita topo feme a wa ole winga moni la o pule respected kuspa ia pole honor kuspa ia first ata to wo fa winga mal fenga inga twai ole wait ole mamafa wait wa so fenga in kwai la ko kaka mare ulo ku le sipi kor fua alu va pe lalo ai alu va pe la ko aka marisi me ia ku fa popo ia fa palingi fu wasola ia fu le aulo le pest e ku le aulo alu lalo man ku la le winga le upu ona a palasi le aulo lunga le fu e mamafa a fa ia mamafa longa winga ke le longa vadu a fa ia ke le longa vadu ke le longa cost o le winga le upu ona i le fenga inga tuai male lava i tau o le te leo le tau te avea i mole atua te leo lo taimi e mamafa atu le taimi mo le atua ngai lo isi a mea kua kula rio mama kua kuisi mau mea mama kua kula ulo mamafa ia o le mamafa o ke le foi ngaru kau mele kau lia waku le aulo foi le luo vai aso makafi e mama o le aulo mo ia fiu sunga le mu kua kula le aulo mamafa o le mamafa o lo nga o lo kaunka foi nga o le value o lo cost foi nga so aka ko mafofaula ile atua haleluya ele ya se si mesi le kulo le atua me foi nga o le nga la le man nge fe le atua nga mafia fiela o akukupe le atua me nga le nga ka mai fai ka lengi o le atua me nga ku ko le atua ka lengi oi wai o mai sar me le grace mai o le atua sa o le grace o le grace o le lo fatuno e mawhai tangata na whaise mea e le o ilo na mamana mea ngaka ke o wa kunga kwa ima mafo le insingia diska ka ere ia o ngai o le grace o le atua kwa e o fwar ka ngaka ere ia o ngai le mea le a vaksole whaomangi ka maro ia whenga o ngai le ke ere ia o e pālengi me leo lea o ngai e sawa mai fonga whale lua lai whai e le lile whenga o ka muka ere ia o karakala fao fai paru ala ui unga le piriki la ui unga fau fale kau ke ma ofa inga o le crazy o le atu ngai foi ke ala mai ma kau kia me ke fai a kere ia onga ya esa fa kalo foi lo tro me fai sa o le ia upo le atu hallelujah o mea umarko ke lo ka train le fo ke ku aku sa train fo train au me ka electrical aka ke ala ku ole sole e maka o kia iska ka la fo e fai mai la ko ale yo ai ole crazy la em fai nga e fai ese mea ele yo o yai lo malos ngaka o I ale level le crazy mea em fai nga e fai ona ole atua la fa fela ka kule ona ina le atua la fa fela ka kule fa mo ina le atua ole o tatu tama o ngai mai tala tu spai ole o fo ai mai manuia fa le nganga fo ai mai mo tatou o na te manuia i ole o te o lai o la le ia tatou fa nau o nga wa ka mai lau fa amen vai nga wa fe ro ka va su ya yo se vai ono le tu
Ai koe vili le kua waka, koe vili kua. Vili ai kua waka lua kua kau le leia vili ngau laka papovi. Kua pepe umava fefe pek savali le ngoko se vai. Ar kai mele nge ai kau savali ai la. O riskanga ka kongo me riskaka o koe lungo ma ai le fang savali. Savali ko pe out. Ela out. Pe foi o fefero fi vai pa ilungo ma. O le linga o le atua. O ina se ora a musu le atua. Ka ko mai ona le atua respect le atua aisa lang e wa ka kau ma karfenga fai mai o mata u le atua ma ana ena polo inga o le mea e ta tau i tangata uma. Ta tau fai fe au e ta tau ya te oe ta tau ya te oe ta tau ya ta uma. O lan me ta tau ya ta o la mata u le atua. Ana ilana upu. O ai fori tangata fai mai mana o in manuia. O le ta oto le fionga le. Ta oto le ile upu le atua. O le tatou stai ai, ma le tatou savavali ai, ia tatou manuia lo. E le fisilingia na mea. Mea ngā le inga fiu isi ola le manguia. Mo ia fori le pe foringa mai manguia. Ai pe ia ngā se afare ume wakusor. Koi mo kwa mea skamang kamwhai kungei. Na ngai misi lo male atua, misi a ko masam. Ai le atua me uma fai. Vi ia le atua. Ia, ta lo fale atua uma fai a maka ko ngai nga fa popo isi manguia. Ya. Mia mai le atua isi o tato ainga, mia foi le atua tato TV, ya. Ia le li, ma no la vela sunga pasta Mike, mai so tato ainga mai mo mai atu mau so staff la langi vi ia le atua. Tato ainga ia tatou tu lai mai mo fa mai no tatou por kalame ne fiafi. Hallelujah. What is your purpose in life? Ya ole ase me o e fufu yai. O ani